kumsari liamta sang ni som palikum tunang hunvela hian Canadian pop star Justin Bieber kumsom ni paruk chu kumsom pukomi lek ani in miamia DUI wangin man alo tok to TMZ tarlan atanga police te soidan chuan kongpuya graskar racing anti baka dan phalo dang ti angin soi ani bok hemi hunlai hian Justin po ngeng ve viawin apik po internet lama alan chei choi kha heng thil thleng tu nuwa ama Justinan ain let chuan alom ve mi lo thung ai chi kal thlangin Bieber hian hemik tuma pathian laka thian rim le alung oi lo zia te soin se he hian tu nuwa pathian an nei to zia alan tir thin thu asoi Justin hian man ai chuan atun tin mona pathian an nei fe to thu soin offense te nena nunhlui dom lo te hi anuwa pathian kan nei to zia lan tir tu ani thin thu soin pathian a fak le bokani katet line chair ka du awangin pills ka I train tin Billie Eilish chuan a soi ani popstar Billie Eilish point kumsom pani mi lek ani line apiana alung oilo awangin ama inti chernan damdoi abar thin thu asoi kumsang ni sompakwa a alahit bad guys awangin larna men loin alo lar chawa athom nomak pui pui begi deuh leka hain signature a mangala mi ten nal anti line Billie ero chuan apian moilo ati awangin apian khunan he thumno hi ahak thin thu asoi ani nikum avestop leke korbul ahalai pik adar pheka chuan internet lama pian thing thau tin an soiloi roi kha nima sela Billie hian ataksa mangai cheng chhotanin apian po apom chho vezel thu asoi Billie hian Vanity Fair nena interview nain ta hian atet laya apian moilo awanga inzei thin thu soin athom no begi deuh po apian khu nan chawa ahak thin thu asoi tundin muna chutianga chuan engma harsatna nei to lo thu soin ama chuan chote ai lo reng thin thu asoi kumsom pani ani lai phei chuan inti cherna damdoi ai thin thu asoi bokani heiba ka hian ama mai ni lo internet le zelin apian an lo social ve chu makati le bok